aya magambo twasomye mu gitabo cya Yeremiya. Nasomye kino gitabo, uyu mugaragu w'Imana Yeremiya ni umugabo wakoreye Imana mu gihe kigoye, mu gihe gikakaye, mu gihe kigoye cyane, ariko ni umugabo wabashije avugira Imana atitaye ku ntambara zari zihari n'ibibazo byari bihari, akavuga ukuri, akavuga ijambo ry'Imana uko riri, akabwira ubwoko bwabo, avuga n'amagambo aravuga ngo bene data Bwana asifiwe sana. Amen. Tugire gusere atukuzwe sana. Hallelujah. Atukuzwe sana. Amen. Arababwira ngo isarura rirarangiye, arababwira ngo n'izina ryo rirashize, ngo kandi tutongeye kubona agakiza. 2025 yararangiye, tugeze muri 2025, ubuzima bwacu butarakira Yesu Kristo kumana n'umukiza ngo butinge gukora iki. Yesu karaza abandi imyaka k'imikuta, ariko ntitumenye kuko ari umugenzi. Yesaya yaravuze ngo iyo nzira ngo izitiyo kwera no gukiranuka, abantu n'imitima ntibazayicamo, ntibazayicamo. Tuzobwira Imana ngo waje mu materaniro ya Bosco y'amashimwe. Amashimwe ni amashimwe, niko bimeze, ariko menya kuko nyuma y'amashimwe hariho ahandi tuzaca. Tugire kuja sose atukuze sana. Tugire muzere. Haleluya. Yesu Kristo mwana w'Imana mu muhanda bari baratambuka ngo abantu baramubaza ngo sabakizwa n'ibate nimezanye. Yesu aramubwira ngo ndabakangurira n'ukuri kw'Imana ngo kumukanza mukaca mwirebo rifunga. Atukuze mukoma. Ndabakangurira kwirukanga mukaca mwirebo rifunganye. Hari igihe kizagera imbere ngo ntimuribone. Bwana asifiwe. Arababwira ngo ukuri kw'Imana nyir'izina ngaho wavuga agakira. Nanishimwe. Kwishira mu bwoko bw'intama atanyuze muri rimwe ngo niki. Ngomoro bakora soke na marika. Ngomoro na soke tebaroni. Tombera ijuru rifite idirisha uzocamo. Ijuru rifite rusi uzotanga. Ijuru ntawe uzovugisha ngo akwandikire igipapuro. Nyir'inzu azakinga buca. Ariko Yesu Kristo wamana ukinga umuryango wawe kwinjira dusaba imbabazi.
n'ibyo shaka baganira bakicara mu bivuga ngo ibi hano n'iz'ubitaho aho yakwicara kosa aho Rwanda ko mu mara musoko hereza amakuru yiwa bikosa aho yerira kandi bari babigiye mu mara ona bazo baheza musoko babikiya mu musoni kosa na mama wasabi bikosa ni kwa sababu ikatema hata na karo anapo kusoka kazi zote sikiza kwa kukwanda kwa sasa na hapa ni Kiingereza ndio na makao kwa sababu taramu hai yufashanya bafite bari bamwise na musere kwa ndikira kwa